haos. Ovo je starije scena. Kako bi sprečili dalje kretanje, angažovane su dva borbena oklopna vozila koja su blokirala autobus. Sada vidimo i kako snage za intervencije vrše istovremeni dinamički upad u autobus na sve tačke uz korišćenje platformi za upad i eksplozivnih ramova za razbijanje stakala. Zatim se pristupa neutralisanju terorista, oslobađanju i evakuaciji talaca, a potom trijaži i proveri identitete. Sada se vrši i pretres. Prošli mi redu sam trebac. Vidi si navijan, to je za najzanimljiviji detalj. Gledajmo ručki džip. Idem donacije. Navija! I na kraju možete vidjeti zanimljivo i atraktivno izvlačenje 4 pripadnika SAR-a korišćenjem helikoptera Južoka, takozvanom tehnikom Gross.